Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiri ba khwai punamapu ahanba maktada Keisham Yaiphaba ikoknona khurumjari amadi thagatchari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokriba maruoiba thawdo wathoksing kupna khannaina bagi thorom amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is election in abnormal situation. Abnormal situation na normal nataba situation da election tawba haibani mayam loimak khangbire handak lakadoriba 35 suba lok sabha election je sungsoi soitana pangthogani normal leitringai da tangdu leitadringai da election pangthokpa haibasi asi yamna masida yaningdaba kangu mayam amna hojik lup kayana jo hairi ibani election pangthokpiganu solution je hana puthokpiyu solution je loireng matungda nena dana peacefully election pangthokpiyu haibani adubu nakala marom dana center room dagi akan ba haigadra hoi yana ba haigadra election de sungsoi soidana lagli batang april ni tang taraga ani thong hai tare tang taraga mapan amadi tang kun tarukta sungsoi soidana pangthogani I think I beg tang tamra kan tang kana hamai da tang trampan ga tang kun tarukada ani thong na ko face ani thong na pangthokadore Hairiba hiramsing matangda khananaina bagidamakta koi ngasi studio da election bidun lebire ahanba maktada kai khumna jariba oza Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator oza Sonamani bu taram noksari amasung thagatchari ani suba panelist na Imphal Times ki editor biriba koi oza Rinku Khumukcham oza Rinku buju taram noksabaga loinana thagatba phungdoksari ai ngasi gi dialogue ki ahamba wang jai oza Sonamani da hangjaragi oza na jo mayamdagi senior oirabanina oza hojik yengbi oza khoi hojik leiriba phibam jida haitare hojik tangdu leita de adi lup kharana praja ayam haitare mi praja ayam bana adi relief camp da leiriba kayana tangdu leita da maram china oiraga elections di taw pamde kangu kharana tangai phadra di kangu kharana tawraju kasu kai de hairaga ju manung da di hojik sen normal situation du oidamnina abnormal situation nam oiribanina maside election pangthok pa hebaje masi asi future da hayeng generation kaya gi matungda yamna dark spot ama ohibogum ohigodro bani sungsoi soidana aduga hojik sho khoi dum khoi gi election gi chap chaba candidate laukthoroktari khara laukthorojo CPI gi laukthokre dai NPF gi khara laukthokre marak asida khoi gi meeting tawba khoi gi rukhulda Fed Arthur gi magi mi punbagi meeting da jo nongmai kapsalakpa sakhang taba kyana nongmai kapsalakpa yaukre nakala moromda ITLF ki kukirong gi site gi jo moi gi oiba hojik tholoktari kana tholakadoino haibada tambangam dir thoki tholokani hari makhodi jo moi gi marakta hojik yana daba togai kokaiba mayam amal leiri situation je under control oide asi is a prevailing situation je yamna phajadriba oza sanamne hajariba ko sai matang is the hambagi round da si hojiki election in abnormal situation ji da oza sonamani go mod habiro ai ahamade notice dialogue pu in a thagatchari anchor Mr. Yaiphaba ai marup Rinku amadi editor in chief adom gi Brajan ningomba malim tabiri pun sen koknon jari ai sheng haijer bada masigi election se khar postpone to holamaga khar jaitharaga khar tangduli tan ing tap lak patan jada tawruma badi khar su phagadabni hajik manipur se mai da chak lady tha tara mathoi changjal lei numit khuding heart pa nomaina ka pa khot pa masi leptri nga shebo sumunung da ai ta honing da bani ai personal opinion ni masi kana the government of India they accept akona appeal to gunatana election da no hitogunu yawgunu hai pa I have no rights to say adu ai personal opinion da torum da na khara thengda halamaga kadang ing tapun ler ko tanja torbu jam pharam gadabne adamoi constitutional obligation am lei hairi banina adu constitution sai bi casually te constitution se sangdok pa jai semdok pa jai aduna matang de jengaga avastha dek ke vyavastha karo hai phajaba BJP gi natam med wahi am lei avastha dek ke vyavastha karo hai maram dhanak tawrei bi election se akhui lepak machet taba yabagi matang orakpasu yari masi election se na kari public mayam da kari message pigani adusu not very clear hanadi election je tawruni haiba tarabadi thamanga taruk mawang daga haidana khot yamna harau ta yamna mayam punamuk se
mai candidate ki mai chat pa khot pa madigi tathok tasin tabu ko pa jam na harau ba it's a kind of kari hani yamna harau kumai mong do ne tor na handi matang da di it is very much likely an abnormal law and order situation so the talking ni haure already hojik kuki chin kuki jogi mapam da chin kuki jogi terrorists not all kuki mijo natti laibi immigrants ki manung da chin kuki jo terrorists mangashi bausa manung da suspension operation gi more than 2000 mi lady ba namai pai dana kot namit kutinga kapi ba kot pe ba tori ba silepan masungam ngamdri bharat sarkar na nampu the sasan pirak ba nampu da moino cha tawda ba yate haidana masi kuida hairak pa akoi praja mayam nasu yaba akoi yaba nate government na yare BJP government na moi government na masi tawda ba yate haire se chief election commissioner gi maki order ni masi even Supreme Court or Government of India makut nate haide but my humble submission Chief Election Commissioner Haibe say there is a government of India. If the atmosphere is not very conducive, atmosphere lady bahawon sirsibu tori pun hanaba sunaba khonaba simanung the Chief Election Commissioner nabu man nampu the basimung the tawdubiya de haide mahaira moineko. It is not an army or okay kari hani koi dictatorship ki role natti. See, this is a democratic country ni. Kitang jaithar ambaja amani thengdaraga khara matam khara thamanga tor gumma leire khol tawraga tormasu yabu yandi adubu somehow upai leite okay public mayam sungsu kangbu khara mi shigi ba court ki ba leite ba awana tariba ngasi okay gi kem de leiriba milishing humbugi matak ta leiriba chaba takba phangdaba mapunsi pura mang leiriba larik tamba phangdaba mapunsi te mapot mache loin mai thaduk pigraba sana lupa leiba che chang punsi gi sana lupa di leiru phangi talu phangi che chang mokoi na punsi da moine government di phangjaba school gi khangde college gi khangde university khangde degree gi ni khangde makan gi mai magi kuthi nungthi leiba kotpa mai thaduk pi khot punsi da mu khan phangoroi daba adugum babaw ngasibo madi China kan koktri adu nampu de election se tawde yade na tawre adu election so nampu tawgi ni but it will not be normal abnormal have se koi nungaite adu shoidin mas abnormal thokni Mr. Alfred ki matak ta torbe nungaite even adum na panbiri Yaiphaba se apna ITLF or COT show call COTU makoi mesen mabo office ta mai thadok na khoto na hauri lila samoin horukmani na moi togi na tishu adu it will not be peaceful at all adu kanana akai kanana mase mangjigati have the public koi mangjabata is that so mandatory that if the election is not being conducted or held within this stipulated time as if the heaven is going to fall atiyadigi akoi kanu ka bomb ka laga ta na koi manipur se pungtum tumadi tawgudu na etan compulsory oidabi jati haidana BJP na pali sarkar de BJP siga lady BJP government of India de lady very powerful lady shoidana koi kargani khang nampu da tawdabi jati haibe mong da tawbugum mata tawi we are not happy akoi nuaite election na haibe se kaino to choose the right person in the right moment and in the right and in the perspective ta koi tawgudabne very peacefully chatna ngai in harau je phana kotna bot thadaba ina pa ma mi diga okay franchise tawba kotpa ismasi yamna koi achubu occasion amne prithvi the largest democratic country ni chumi prithvi ngai suk chakru country siga subcontinent siga karma intun election si conduct wi haji this is another very big thing we appreciate India ki such parliamentary system adu tawriba irang se hanari khonari be tawriba punsi de milishing humpugi mai lebam leitadana jabam tapam macha mashu shigi ba jauri mapuri bi shigi ba leitri kanaunge mai nupi leitbu jeri mama leitbu jauri awana bo koktri manung da cha mafi marun mai make complete mai thaduk tana hingbu hingda ba kangbu masi na lehoba lakpudi China kon bo koktri tanja siga nampu the election to bo so this is not at all a very good suggestions haibit masi ko shunga yaning de adu nampu the lengang na tawre akoi su
yamna phattaba khoi da amal leidi ya khoi ye akhoi manipuri haiba manipur da liba punamak akhoi se election haiba da jam ngaujeba election manu da mai taung ta vote khomuba mai matam de lupa lising taramu kunamu kunthra mai talhuba माने इलेक्शन माना वोट कारगा माने एमएलए वर्ग मंत्री वर्ग मावदि खुदुंगचाबई लौगे हाइदना शिब खोटपा पुंकाउ काउदना इलेक्शन से माई माई कैंडिडेट पुनमुकी नोंब खोटपा चेनब खोटपा से माई मकई के लोइन थादोग अहिंग चुपग मईम द हलक्तदना का तौब खोटपा से मसे अंगक पने मसे खोइसिगा मी मयाम सिविलाइज सोसाइटी द चुमी लेप मी तो लेप सनु चला नोंगाल थादर लोइरे अइना पामद थादर लोइरे अखोइ अदु नत्ते अइना माकी जम नंगना मी ओहोबा मंगुदी संजा तुम जखरा फंगोबा अइ मन कारग अइ मी खरा थबकरा हापीबा मन पिरगद्र प्रसाद मयाम द खरा जेनबा खोटपा तौबा अइ मीनी माकी मीनी सिगी मीनी हाइदन खलबा चैनबा लौनबा खोटपा स अंगकपदा हाना थोकी हनकसु थोकनी हाइबसे अइ मसे आशा लै नोमै कापना बखोनो बबक थोकी गनी very much likely अकोई ईश्वर दिन नत्ते but very much likely असोंदगी सस्पेंशन ऑपरेशन दगी दिस चिन कुकी जो टेररिस्ट न काप दिस शुले लेपोय अकोई की मनुंग दसु काप न बस खरे यावगदो मान बगुम तवी मसई पर्सनल की आई ओपिनियन नि आइने सुम खंगजबद मरम दी एटमॉस्फेयर इज नॉट वेरी कंड्यूसिव not very congenial atmosphere natri shor hon ba yaba indian yaba matam natte kanana kari toguni khangba ngamdi angam akoi hingcha bana hatna bogum phapta lakadra haibgum masi yamna ai masjing namam poi shanti de election toguni have say very doubtful highway first round sin thamjege amane poi shanti de election toguni have say yam doubtful loi have ne तगचरी ओजा बो डायलॉग के मखा चतरक पदा ओजा रिंकू खुमुकचम द लाक्सगे होजे ओजा मानव क्वेश्चन दाइ तरे खोगी इलेक्शन की मिखल की नोटिस थोकरे खोई मेरे पिशन बे रोय मिशो अंदक लाखरिबा मार्च की तांग 23 तनी होजे सु कैंडिडेट सिंग फजना फुल्ली लौथुरक तरी ओजा साइ मतांग जिदा होजे की ओजा के मोता होजे पॉलिटिकल खोगी मूव हाइगदरा गेम हाइगदरा साइज द करी होंग ब लाक पयाय अदुगो वाइड डिले इन अनाउंसिंग द कैंडिडेट फॉर द लोक सभा इलेक्शन मसी लाउथोक्त्री मरम जो फाबो लाउथोक्त्री मरम जे मनुंग द यामना करी कई लेबजानो यामना क्रिटिकल ओइबा नतगा प्लान अतोप स्ट्रेटेजी गुम लेबगी ओइदोरिब्रा होजी पोक्ता मियाम द जमम द लेबजे करी मरम गिनो साइ मतंग हाबिरोजा खोगी इरांग से खोगी था मापन था तरा हेले तरा माथोय चंगे इबनी मसिदै सिदा होजी बावबदा खोगी लेरिसि होजी थोइबा क्राइसिस सिगी कमाइना सोल्यूशन पोरकनी मसिगी वे फॉरवर्ड चे होजी बावता उबो फंगदे अदुना अखोगी इरांग से लोइसननबगी उबो फंगद्रि अदु इरांग से हुजिकसु लेरि हैबताय तंपाक्ता लेरिबा अखोगी मैतेगी कम्युनिटी दे ले बिलोंग्स टू बसिंगसिना अखोगी कुकी जो सिंगसिना नमना ताबो मफम सिंग समना हारबदा चुरचामपुर नत्रगना कांकुकपी नत्रगा इवन मोरे भोक्ता हारसे सिगी मफम सिंगसिदा अखोइसि चंगजनबा चटपा हानगी अदुमाइना फ्री मूवमेंट सि तुबाउता अखोगी हुजिकसे लेनद्रि अदुगा मखोइरोमदगिसु चुरचामपुर लेबा मिसिंगना इम्फाल दा लाकपगी पोट से ngamdabagi pot ama leiri haibadi irang si yam thina khingna mai hona hujik so dum leiri haibani leiri ngai sida solution leibagi pot ama leitri ngai sida election gi matam leslakpa manipur da su tangkak ani thokna tawgani haina lepslakpa masimak si hujik tamona haibi gi buduni akhoi gi di tasengna laibak yamna thibani abnormal oiba situation amada अखोगी डेमोक्रेसी की कनो ओइगदोरिबा सक्तम ngaकदोरिबा दुगुम्बा कनो से मागी रूट ओरिबा फेस्टिवल ऑफ द डे के डेमोक्रेसी हैना सुमयान खंगनरिबा दुगुम्बा इलेक्शन अमा पांगथोकपा मतमदा अखोगी मसिगी पोटसी करी फ्री एंड फेयर ओइगद्रा हाइसे अखो याम अखोइदा यामना चिंगना मिपुम खुदिमक लेबा अखोइ खक्तंग मोय लमदम खुदिमक तसु लेरंगनी अहानबदा हुजिकी हंगबिरिबा वहंगदुदा लाक्चद्रिङेदा अइना इलेक्शन सी करीगी अखोगी कमाइना कईगी दमकता मतम लेप्सलाइबनो हाइबदो आई चरकप खितंग नि एमे जगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना अखोगी इलेक्शन सी लाउथोप मतमदा इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर श्री राजीव कुमार ना माना हाइगिबदा अखोगी मिखल सी तसेंगना भारत की लेरिबा पार्लियामेंट्री सीट से 594 ने मसिदैसे लाउथोक मतमदा 594 गी इलेक्शन पांगथोकपगी मवोंगदा माहाइगिबसिदा पाउमीसिंगना मदुगी मतांगदु क्लैरिफाई तौनबो होनबो मतमदा माना खुंगिबसि अखोगी हुजिक मणिपुरदा लेरिबा क्राइसिस सिचुएशन सिना मरम ओरगा
manipur gi di inner amasung outer haina leiribani outer gi constituency sida khoi constituency amamam chi nongmada election che amamuk pangthok nei ba tawbada bu constituency sida khoi outer gi constituency sida amukta da election che ani amukta da pangthok pangam drabani na election che phase ani thokna pangthok pagi film ma leiba constituency tramaga sina khoi gi ham bagi first phase sida pangthok pa lemhuri ba sing sina ani subagi second phase da pangthok pa haina adumaina lauthorok pasina maram waraga masai da ngasai constituency se parliamentary constituency chamnga ga nifum doi sigi mahutta chamnga ga nifu mari ne na hai gebani aduna aina masi puthokchari bagi maramdi election commissioner of India election commission of Indiana manipur gi irang si thawoina seriously lawdrabara hairagasu masigi posida khara seriously lawba man bagi manipur da irang lei aduna election si tawda phase 9 na tawragadi masai da yani haibagi pot ama makoi da kano ama leiram gado male report leiram gado male adumangna lawthor porongani aduga election lawthok matam da se yamna crisis leikiba Punjab ki irang legi matam da blue star ga to ki matam adwai gi area khalistan movement kanna legi ba adai matam da khoi election che khara yai tharaga to gi ba gi khoi paw dum leje assam gi foreigners issue gi yang launa mai chak tan hodana lei matam da election che dum yai thokki masi dum satna bane masi ground report based to ga yai thokna bane manipur gi su manipur sida intelligence bureau ma ama lei se subsidiary intelligence bureau lady adagi CBI gi office phok lei CBI budi sigi matang da yam kana ka to su military intelligence ki am chaw lady khoi CID gi state ki oina CID gi lady high river report ma am sida phajana base tawra kanda election che tawba yai na makhoina adumaina loram be ai tawba bu election commission gi election tawba gi motto se moina free and fair si oina na bai damakta model code of conduct kai se effect sanare even aduga masidai sida representation of the people's act 1951 sida piriba tongan ba law sing du illakanda election si mapung phana akoigi free and fair akoigi aki tujung yaudaba akoigi adugumba election ama pangthokpa yanana ba haina adumaina pangthorakpanina adugi kenosida reporting to the base toroga adumaina pangthorakpani haina lawe adubu akoina si election si pangthokani lauthoga akoigi hujik leiri sida kayam yamna free and fair oina pangthokadori no aise masi akoida yam karihani yamna khanbada yam waba pot amadi adum oyaba masigi maram ama hajarake simangna maram oirakanda manipur ge hoi ticket lauthokpagi matang kanana candidate oigani haibagi matang da wahangchu hangbigibina adwaidani lakchadoise ana political parties singsu handaki irang sida khoigi candidate se karamba candidate ta lauthoga sanagani ka haibagi wakhlon ama adum khanbagi pot ama adum leiba male say for example outer gi oina lauthokhi matamda congress party gi thoina problem leitaba mawong ama khakta Sri Alfred kano se athar se mamang dasu MLA orambani mahakpu kano oina congress ki mirep oina ka nomination tawre haina adumaina lauthokna ma ki maming se lauthokre haib tare aduga congress party na lauthokpagi maram silerangani aduga ngarang tamak akhoi NPF ki Naga People's Front ki moigi candidate oigadabsi mamang dasu Naga People's Front na karibani makhoina kabasi akhoi yamkanna adum kya henadabida adum karibani hajariba aduna makhoigi NPF ki candidate ki maming chu lauthokre aduna outer gi di lauthoi basigi marakta community sida akhoi hujiki lan sida yaudabani na problem irei leitaba amka ki mawongda lauthore BJP ki oinadi masaida kitang politically khara hena lumna khanbra haina makhogi oinadi hujimaki oinadi candidate se lauthoktri ado matamji ngasi hayeng sida soidana lauthorkani haibagi akoida yam chawng thajaba lei maramdi notification state ki oina ngarang thokrabani outer gi su inner gi su animak se ngarang se notification thokre notification thoki bai sida akoigi keno se akoigi nomination paper file to busi hujik se yarabani nomination paper file to yagrabani na soidana tang kuntaret sigi manung ta hogadabani na swai area sida soidana mirep si lauthoktragadi problem oigane na soidana di lauthorkani adubu hujik maksi BJP go ina lauthoktabagi maram si akoida outer gi se singnari si kamai togeda ngasagi NPF ki posi hanana NDA ga sapminaba potni swaida NPF ki posida moina coalition oina dum sapminaraga aduga friendly fight oina tawrakanda aroiba tangkakta dum lauthoraga friendly fight oigadra haibagi dum adai da su dum thajaba dum lei haibatai aduga politics study anything is possible
politics tadi mioi khudimaki opinion se result ama yaw taragadi reason ama yaw taragadi madugi opinion sing do loin chummi chana bayai mikum khtimna adum thajana wa famne aduna outer gi di adumaina leringa sida inner gi oina candidate lauthoki besi CPI gi lauthokre Congress ki recommend tawgre recommend tawbasida akoina tajaba source ni masi kamyam chumbono haibadu unless and until moi gi che do tholoktri bauti akoi officially oina makoina haibasu leitabadina akoi masi source nga kani akoi ga nakna ba dagi makoi gi da leiba mayam du dagi harakpani moi mari thagale hai maming se recommendation tawbase mari sigi manungda priority se amada pirak payai kaina haina basu dum yawi se Sri Keisham adagi Vice President Ghoswami adagi Vice President Srimati Tilotama adagi atopa spokesperson amaga loina na makoi mari gi mingse thagat pasida akoi gi priority da leibasi kainona lei kaina Sri Keisham da lei kaina adum haina basu yawi masi karai bo chumbano chumdamano khangdi adubu energy oina INC gi su ticket lauthokpa ngamdri adu masigi ngamdana larisida mamang da so koina takiba malei Hanagi Chief Minister Oibiram Basri Okram Ibobisi Hariba Mikhal Sida Tingno Haina Center Dagi Hambada Haida E Haibagi Koi Mayam Nanganga Bani Adu plus insider source Dagi Akoina Kangbada Adumaina Haida Kibale Haibagi Pausodum later Badinati Adubu Nasagi Haidak Pasida Magi Mamindi recommend to Budusom Yaudre Aduga Somdana BJP Gisu Kana Putukto no I say Yam Aruba Piva Mamani Aduga BJP Gisida Kanoki Lady Sida Kamain Toke Havada Huziksi Moida Akoina Kanabia Mayama Kanese Misak Sumkan Kangdaba Hana Bodom Lep Triba Mida Parakadra Natraga Huzik Ladiba sitting MP plus Huzik Union Minister of State Ki Pamsu Paiviriba Sri R.K. Ranjana Pirakadra Haibisisu adum chances akoi masisu possibilities wangi tawbudu irang sigi yengaka thoibisi yenga manipur gi inner constituency sida BJP gi soidana ka daba yade haragadi maside sida ka basi kana yai na thirekpu matamda makoina even chief minister ko pisal kadra haibisi akoi da yam chawga thajaba laina dana pauche da bauta adugi pot to akoi reflect adum tawba adum thengne akoi sum tawje adubu Mawanda Pirakpagi Maram Mayama Pirakpayabagi Maram Mayamalay, Mawanda Nataba, Atopa, new face of the Pirakpayabagi, Mong Mayamuslay, Aduga, Huzikla Biriba, Srimati Sarda Devi, Maxi State BJP, have the BJP Manipur Pradeski, Aduma Kanoni Presidenti, Mawanda Pirak, we hiding isolated, Karimarungi, Hayamatamda, Huzik Paliba, BJP gi Sarkar se, BJP na lusing ba NDA gi Sarkar sida Mapungoy wa Tawdang Lobiba BJP gi Kano sida Ama Yauri Moina Parliament su pass to kiba 33% Kano gi akoi seat reservation gi Port Amakak political Kano sida Hanadi Kano sida political Kano sida election sida Maina Tobasi Panchayat Kumbada Tawjaragasu general election natragana Panchayat Kano gi parliamentary election di Tawnadavani Tawadabu Adagi area da Koigi 33% gi port lakpagi adugi pass to kiba port nupi import tawagi port amakak makoi de yam thajabani na akoina sum speculate tawjaba matamda kainona koigi center da leriba lusingba singna manipur gi di president su oibidina mangonda piro kaina toklong pisalak pasu adusu yai hana khana bai wani auna tabda irang sina maram waraga koigi election se ka ba yabagi chances to kadai da koigi chitha ba yai hebasi yam kupna nainaba oiragadi akoigi sidaisida akoigi new face hana amukta keno tawhidriba BJP manungdagisu ama puthorakadra mayam sumkang khangnadaba ama puthorakadra haina adumaina mayam se adum speculate tonai habatai adu sungat natabida amuksu kadaba yade haragadi winnability gi pochi yeng matamda akoida leiriba hojik leiriba Chief Minister gi famsu paibiriba si NBN sing puthorakadra haise adai su chances yam wangi habatai Adumain tawdana election gi kenosida hojikse loina ayamba ungaga lei maraksida election sida yaudana masigi potsida yaudana akogi pungdong tongaiba makakta leiramgodori de akogi macha mamausi kiba mangkiba halaktaba adugumba handaki irangsina adumaina sohallaba adugumba mayam sigidi yamna nungaitaba election si karino election bu kaina khanba aduga swaida kok isang daba kamaina ai yumda hanjinba yagani haibagi wakalondu da leiba adugumba se akogi internally displaced person je punbada kuki nagagi kuki jau people gi harasu maitegi bu harasu punna 60,000 gi mayadani haribani yum kayama tugai khrabani huzik Mizoram da leiribasi akogi
kanone 9,000 around 10,000 gi mayada electorate se leiri bani displaced internally displaced people loina aduga somgi relief camp sing je leiri ba mayam si sigi mayam sigi wakhal lon da khalam ga doi election ji tawbusi tawhan election gi wakhan bu amta khalamoi mire lepa ibasi karam mane hena phabano kai sida makhoida yamna khanna ba yabagi pot room du ba hujikti puthorok pada sauning ba pomgani haijari ba adumakpu adumaina poksebu oraga su every kenosi leiriba kenosi akhoi crisis sing se masi politically resolve tawgadabani politically resolve tawbasida sumaina sigi election si part amal oibe yabra kai bu su adum khana ba yai na ha round ge ina thamjari basi hangbiri ba wahang dugi oina hoji bawda karigi damakta ticket pibida political party singna karigi damakta hoji baw laukthokta na leiriba no haibani na ada area da ngasai gi se aina ngasai ama chita hobomna se BJP gi oina strongman se khoigi chief minister se thador eng khalasi adoregadi congress ki su Sri Okram Ibobi si hana su hai khibelemna ma replace torga thador oi haningai su leite haidi kano se competition da chana mi thiraga thador ko chai natragana kano gi moina thador tragana topa hujiki moina recommend tawgiba singdu dagi kwaidagi handaki election sida kabi ai kaina khanba kabi election hai du di kabani na kabi ai na khanba mi thador kadra haiba sigi aduni leijari se aduna ha bagi oina ai sumaina thamjage anything is possible in politics habi bani tambangam de akoina khaludaba ma oirakpa yai habani aduga loina loina hojing lei manipur da leiriba praja mipum kutimak se election da kaya mai on sentri kaya khanaba hogdri habi bani oja ku thakachari dialogue ki makha cha thadri ngai mamang da koigi life yang biriba sinau sing brothers and sisters na question hang birakpa yagani sungso soidana question amani lokachage. Now coming back to our topic, Oja Sonamani da lakserage Oja Sonamani hoi Oja Rinku Khumukcham bigre hoi hojing lei manipur da lei myam je yam ka hena election ki matang na khanadari hustle and bustle of the election campaign gathering to release pami punba saksana ba hauti leite mahuk sa tormudo handa ki di tawde loina loina na model code of conduct su leikre maside sida Oja Sonamani gi mot ta khoi gi kai haitare khoi gi political landscape sida kari ohongba lakpa yai Oja Sonamani gi mot telapna how do you say political instability ni political instability se ministry maning you want natte political instability aina haju deriba in a sense lenga ki makok o lenga pobiri mayam sibo shor indina hon mangam dan leiri makoi gi pham thadok thajin thadok lepa khotpai wan natte head of the government on pubiriba or party ni su sagut piriba asi punamu se mi lising mayam punamu se displaced and mai makai loina thadok tan khotna manipuri cleansing haidana mafam punamakti kapaga thangna kaga nongaina kapa hato tanthorok ni leiri se China khon bu koktri aduna government su tom khangdan ngaudan leiri BJP government bhausu phajina absolute majority paidna leiriba phajina thabok su tobirimba tawbu pun apho thabok torbudi tariba dosa tabugum tawi sum yengbada atubu loibeng ngamdana leiri se marak siga amuk government gi head of the government odiba makok samu shindok kodurira ma pomul MP lepan gadurira natna mu ate to pomul lepan gadurira kari no clear cut oibase mase mohina tawdabase hairur mase moi political gi my party gi mase makoi gi manung gi wani chumi adu akui lenga ki makok o lenga se phajina tangdu letana leitrabadi BJP or Bharat Sarkar, you cannot claim that everything is smoothly going on. You cannot claim. Maramdi, Canada kari thadukne se example, Haji Honorable Chief Minister, Haji Chin Kuki Jogi terrorist group na hairi. Mana Mr. Biren na mana as long as one Chief Minister from the leading goy, okay, what is Sanaba Jaru haya? Ridiculous, absurd, Ashigumba, Oiruidaba, Ngang with the wa hairi. Adu Bharat Sarkar na kanan kang asugma se khallaga khara lang na khotna khara shaitan guma kangbu khara singse mihat pa singse khara santi khara pinawa tawru biren sa lokthog amu amayamu hapke amu lephan ge man adu tawgen tokpa madu bi irang amu thokdari tawru bi irang mai chudana wadna leninge tanja se amu government
tangdu leta na lady ba government phajana tobu jaba puri kole lan tongni ri basi de phatta mi na horodi madu reply pi ba de khara de koi mang batai awa ba de koi nangi koli but the government the stability oriba si am kanang kan mas this is my speculation oi bijay oi de bijay but it cannot be ruled out maram di ngasai gi bharat sarkar gi sum jeng bada if I am correctly understood bharat sarkar no kone tawri base akoi yam chingnei ne nakoi na tak takoi nungai te ne sheng na hairabada nakoi na ngasi ji box the suspension of operations that this dreaded criminals the nongmai mayam pai hal laga I repeat nongmai mayam nakoi na pai hal laga masi nongmai asiru misuse to laga akoi bu nongmai pai daba or pai daba su 303 nataba single barrel gumba double barrel gumba yamna wan alla akoi lejer ga toba singshina return modi reply pi ngam dana toba da koni siriba akoi bu halali ba se masu mathabak se no hin lephan da banina there is a rise of reasonable apprehension to the government of India na koi policy program se koi yamne chingnei ne you must be doing according to you very good thing very good plan khalam ma jai akoi de nakoi bu thajade nakoi yam chingnei manam de shiriba mi sing je no lephan da basina akoi de election to bu se sung pam de ne nang na 3500 crore Arunachal Pradesh tagi nakoi na noina che de pire e hare phare 3500 crore sin nakoi phajana manipur chakhur na ba tawro acha kari tagudar mi din numit kuding halal laga mi ko numit kuding halal badin lephan de adu 3500 crore piraga mayam masi matin or ta dana kangmu khurde ngai le remsi manung da 1% ta 0.5% ta phangor bus ai 3 crore de 5 crore de 5 masi calculation tawdana contractor mayam phiran pai mayam loi tawgram adu ta padina koina 3500 crore piraga akoi da koi ut ka mu me jira ai bedum chaugrabo ut siga jira khajita masla taknaba do khajitang toraga lupa am lupa ani gi maru tara kun ka manbagi jira da chaugro utta naman badon tawro khoi banuna man kupsan na ga hot kupsan na ga the honorable do we do not buy that theory हमें कतई हमें शिकार नहीं है आपके ये 3500 करोड़ रुपया मणिपुर गवर्नमेंट से को नोई पिथोक के दमननी ने मध्य पैसा लौर नखोइसु नसाद यामना हराव याफन लेरमुनि मसी बनुंगदा करी तौसी कदाइदे कयाम खाइदुकसिगे कदाइदे करी तौसिगे हाबे नोइन मरोन मसंदा असंद सिरिबा मयाम तंगदुलेतान लेतब सिंगसि मीन वारिबा सिंगसि नखोइन खनबसिना अमु तोखाइना नोने थम्मगा अदन सिंग हारबदा मसी तौरिबा इलेक्शन से by force against the will of the people ni togdoribase adigi mase michang mikha naibesu amuk tobugum towi mase michang mikha naide nampu da tawdana mase vote kahan gadu nongmai matonda tawra kahan gadu tawri most of the hilly areas aya matam da jamna peaceful loibise yamna tang na thoi nongmai na kapa khotpa tawba gun culture gi jum khuding chalaga campaign tawba khotpa nongmai puraga loina nampu da tohunbagi news off and on coming again since last 30 40 50 years tagi there was no free and fair election particularly in the hilly disturbed areas mas Nagaland se tawi Arunachal Pradesh ke some parts se tawi Manipur's many parts have happened and going to be happen maduna tawri basi is it will it be a pseudo will it be a namesake election haigidori jalla maram dia kuide nungai tri mase karmani tawgudun election se haidana ngasai gi ana badubi hingan bagi mahut ana bad shiran loidan madi soratho sondri manungda election to in hair patara badi karino bharat sarkar na to bigidoriba akoi government su mase khajitang nungai tab saruk matam chadri haibe saruk ase Lengak na Manipur lengak the katang the government in the higher batar but yes constitutional obligation len buje constitution samdok po yaraga dunia ki law puna maglo ne samdok po yaraga shishigumba khudong cha the lady hanari tanja se tawdu ba yadi haibagi sibu what is that mandatory masibam koi khangdre
अतुन इलेक्शन से मसे मफम मरंग खंगदना कोई जोंग न चू मुनबो दोंग नंफू द खरा तौगी सोने जो कोई चिन कुकी जो की नंफू द मुन अपाम बदम तौग्रनी मोदी लोइन पुलपुन लोइन थादग्रनी सितौ आदा कोई ऑब्जर्वर चकनी जेंग सुम लेगनी इलेक्शन के ऑफिसर्स मैम कोई मनंग द फम खोट लेगनी उपाइलिते पुंग मापन दगी होरगा पुंग तरेते होर पुंग मरी सिदा ताबा लाई खोरंबा नने तौलिंग मद तो कोई मित उशनगे नोइगी सिदा लोरेगे एवरीथिंग फ्री फेयर कोई ordinary election se mase conduct taugi igade ngaidan leigani aduni it will be a pseudo, it will not be a free and fair election masiga nampu shasan da at gun point taudan nampu da mase kahan na baloina hone gani hoy plain area da khaji khara khara chain kan ma khot pa tau na khot na to ba khara kari hani khara discipline khara chana patap khara chana bajai, but in the hilly areas tauriba sipuna magse adi ati atoba district taruka dorise it is not expected at all to be a peaceful election hai basima ai thamjage oza sona mai mal thana khoi viewers tai question lok chaki oza sona mai dang jarak pa khoi ifi saha na khoi khoi viewers amana oza sona mai da handak ki panchayat ki election pangthok tabagi maram da khara haibira moye o kari hamai pk saha na ifi saha ep saha mas bengali male most probably so panchayat election hok to bagi koi dum pangthok ki dare na dum hap khre na nominate taw kre apne jid bengali ho apne namaskar jana chi mr ap saha phare dum hangbire pe ye matung inna panchayat ki election taw dirbe se mase government ne mase tahon da bani mase government ne taw ge de mase tahon ba ya ba yanne government su jamne irang nam thok pudi ngam da badi to bo orang mani maram de panchayat election se mase taw thok pu yani shoidana पंचायत के इलेक्शन सु एमएलए की और एमपी की इलेक्शन की चप माने फॉर्मेलिटी इज सेम एंड इलेक्शन है बिसे बनान सु लनी चप माने तहुन दिरि से मसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मसे अशोय बनी अशोन बनी मसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना ममांगै दिगी मसे तहुन गदब नि नत्रगा हंदक की थुना यम थुना तहुनबा मसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा प्रजा मैम अखोने मसे हंगचरी मिस्टर एपी शाह हंगई बसे मसे की सेम ओपिनियन सेम फीलिंग से मणिपुर प्रजा मैम लेडी पुनमक अखोई जिला परिषद कोई लेडी पंचायत लेडी मखन 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 लेडी गवर्नमेंट को सपोर्ट तोबा गवर्नमेंट की अखोई हायरार्की मतंग मतंग दम लेडी पुनमक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट लेडी पुनमक से मखोई बिसु मतम चान मसे इलेक्शन थोन तो हुन्न बिनबा तोबिउ हाइबसम तंग आई लेंगकता आइना हंगचरी I hope AP Shah आपने सुनते पेरेचन और विशेष धन्यवाद ओजा रिंकू दाई तारे खोई व्यूअर्स ले क्वेश्चन अमा हंग ओजा रिंकू द डायरेक्ट हंग बिदे खोई सेक्स फेयर न खोई याम न तोइना खोई व्यूअर्स हाई तारे सेक्स फेयर न खोई ओजा रिंकू हंग बे क्वेश्चन जे मान हाई जे ओजा रिंकू लान अमा लोइद्रिंगाई दा लान बोट की लान अमा मुक लाकदोरे मसिना होजे होजे से लान अनिंगी तौरी बजे से बोट की लान से लोरगा लान असेंग बजे मसिन लोइब ngam solution pi ngam gadoribra chamata na khai biram yam toina miyam da power ihul ni hangbirei bo wangse yam chumme akoi huzik lan loidri ai mamang da su adum haije ki buduni huzik lan lore habi aroi ngarang na han dani itham morang purel da akoi gi khulai matik chana pai ba akoi gi militant sing na akoi gi keno sing mai thadu omdana maitei gi khulak sing da nomai kaptharak tana taugiba adum huzik se lan lore habi ade nomai kapna ba lep si su lan loiba nate karigino da nomai kapna ba lep si masidi akoi gi force da tawsu yai aduga taseng ba lan di akoi gi oriba lam ani sida leinariba lam ani haiba tare keno gi community ani sigi marakta changthung chasin yaba adagi hana leiramba phibam dugi normal sido madugi poto hanjendriba kobunina huji bawda la loire haiba su yaroi crisis sil loisalle haiba su yaroi aduna crisis ti huji bok loisan bangamdana masigi karai da solution noise thiba khangdana leiribane hujikse asumai tawdana thiba khangdana leidana adagi mi mayama relief camp da aina hana so haija khiba hujiksi mayum makai da hanjan mangam dadana relief camp sida sedang pham oirkanda thabak subham nombam leitadana adagi macha masugi larik tambada se
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯚꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ observer amana society si asigi akhoi paudam jaba paumi emoina akhoi da feel tawjari su khamai tawdana thoiba keno sida irang loisan bangamdri sing marakta sumai tawna keno amakak election tawsila kana kamai por kadoino sindi akhoi su khanjaba poram khane tawbata po amadi kamai tawgeda akhoi se political solution ama change habani na akhoi hoi politically dialogue is not necessarily election tawudugi wafam dinate tawudu election si su labadina swaida tawbasida akhoi election tawu yare haina makhoigi kano sing ECI na kaina report ama lawrabadina maswa area sida akhoi ningjing ba yari si matam amada kano gi akhoi lok sabha gi speaker oi biramba Sri Purno Sangmana haibiramba malay mana haibasi karigumba akhoi matamda da insurgency gi yam kan issue leba matamne maduda mana habiramasi sumaina hai akhoi gi santi porak ke hairadi peace porak ke hairadi development hana paikhat pa darka oi haidi development si tawrakanda santi si porakadamani haibagi concept ama makhoida adumaina phongdok piramba akhoi adum thengna jawi ta jawi haibatai on record ni masi aduna magi theory si akhoi toan ba akhoi kano sing na react tongnarak matamda santi por akanda development paikhat kadabani aduga peace kari sa development paikhat ke haitardi hana santi por kadabani adu development torga santi por paibase kamaina oithok to no kaina argument to busu adum yawe tawbudu development poraga santi por paibase su adum kano di chatna ba yaba wafam mo oibani na adai area du da development si hana porna bagi wafam ma akhoi thamgiba thengne adumang su oiramba tai na khali handak Arunachal Pradesh da akhoi gi India gi prime minister amukta manipur gi issue sida huji wa tuminna lei huji su tuminna lei ko manipur gi issue sida haktheng na wa ma tangang de parliament da hangba wa fum da ba da home minister na hairi duna yare haraga dum lotion gibani ana home minister na budi hoi phongdokre ado ma prime minister gi oiba magi oiba maon dagi prime minister na sumaina phongdo e heba manipur gi irang sida haibagi wafam di amatta tadri adubu mana kenosida phongdo amba amakak lei Arunachal Pradesh ke Itanagar dagi mana khoigi development package lising ohum ga changa gi crore lising ohum ga changa gi lauthorkiba adumaina lauthorkiba sina khoigi mayam sida leiramba potsi ingdhanaba development ngasagi development for peace sedo adu oirabra aina aingonda kitang feel tok jaba hite si personal opinion it doesn't reflect anybody's opinion adu swaida aina karigi si opinion personal opinion tare ino hamatamda mana matik amadi indirectly kino sida Arunachal gi Itanagar pangthokpa akhoi na sida city convention da pangthokpani madugi kino thoramse adudai da mana sentence amka khai heba sentence kama haigeda mamangi sarkar na akhoi border area singse not necessarily mana pallibudu Indo Myanmar ki border oriba manipur gi saruk sida oribra natragana China ga Arunachal gi lonaba border oribra haibududi directly palamda buduna madu animakta adum kano tawba yaba podama oragasu mana haibada mamangi government na akhoi gi border singse akhoi gi pura thadu masina maram oraga huzik akhoi da chaotic oiba situation ama create tawribani haibase adumaina phungdo amba line amadi yawgi adu nataba atopadi yawgi de madumak yam haksina law taradi makoi da mad monda khangdabadi natte adu sigi solution si thibasida development si thibra ka haibagi wakhalon duni aingonda akhoi da phaujari che aduna election si tawum pangthokpa matamda election si amuk lan ni tawduise masigi political party singna puthoknariba magi mirep singdu kana bonabada angakpa mongma makhakta akhoi sida lan torkadra haibase handakti amwena sathira kadra haibase sisu adum chingnaba phaujai maramde se election gi model code of conduct sigi matung inna akhoi gi district administration khudimangna district administrator khudimangna district magistrate khudimangna order sing issue tawkhre haibadi akhoi election sida akhoi pamdaba thodok sing thoktanaba haidana license gun lawriba sing do thingat piro oina tawgeba whereas ngasai gi leiriba security force sing sina
खोगी लाइसेंस गन हैदुदी मी मसक खंगबनी ममिंग खंगबनी इराई लाइना दुम फाबसु याई लौखटपसु याई अदुबु अखोइना मफम खंगदबा लाइसेंस गन नत्तबा गवर्नमेंट गी ओइबा अखोगी मतम अमदा सिक्युरिटी सिंगना मथौ फजना तौद्रे हाबदि खोशाउनरबा मियामना अखोई लेबाक्सी अखोगी कनोसी कनो खुंगंग सिंगसी कंदबा यादे हाबगी कनोदुदा लौखिबा खुलाइसी चौराकना लिसिंग तरुक पुंगनि हाई मसिगी मनुंगदा को रिकवर तौब ngамगिबसी लिसिंग अमगा चंगा चातुक तगी हेना ngамगिद्रिबने हुजिकसु मियाम मरकसिदा अखोइना मसक मसक मथोंग मनंग खंगदबिदा खुलाई मयाम अमा चाइथो लै कनागी मखुत्त लरिनो कमाइन तौरिनो हाइबसी खंगदे अदगी मसीसी अखोगी वैली एरिया गिदंग नते चुरचामपुर अमदी कांगकोपी डिस्ट्रिक्ट सिदसु यामना यामग्रबा खुलाइसिंग अखोदी गवर्नमेंट दि लौखटकिबसिंग जे चाइरगा दुम लैग्रबनी अमरोमदा सोशल मीडिया गी थ्रू दसु अखोइना केनो मयाम खुलाई पाइबा मी मयाम से चातोक चासिन तौबा मखोगी ऑपरेशन तौबा मखोइना पोज तौरगा थादोरकपा खुलाई अदुम पाइ हाइबदी मियाम मरकसिदा मी सिबे याबा मी नमधबा याबा अदुगुम्बा खुलाई मखल मयाम अमा पाइग्र लैग्रबनीना सिगी सि कनागी ग्रुप नो कमाइन तौरिनो कनाना करीदा सिनरक्तोरिनो हाइदु ज्ञान तादबनीना लाकदुरिबा मिखलसिसु ओंथोकपा साथीबा अखोइ मसेनगी मरक्ता थो लान थोनिंगदबा थौदोक मयाम थोकपा याबा अदुगुम्बा मिखल अमसु ओइबा यारिबनी हाइबताइ अना मसिगी पोटसी कनो तौनबा कंट्रोल तौनबा हाइना अखोइगी सिक्युरिटी मेजर्स से निंथीजना लौखटपदु मतम ओइबसिदा मदुगी पोटो लौखट हौद्रे अदु लौखटपसु टाइमिंग दो याम कन्ना हुजिसु अमसु लैयेबा अखोइना खुलाइसी इलेक्शन की मोइना हारकपसिदा अखोइना थिगलुरो असोमदना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइदना तौनबा ग्रुप मयामसिदी खुलाइसी फोंगना फोंगना पोइददी पाइबा यारगा पाहनबगी मोंग अमा लैबनिना मतम अमददा हेक्ता मोइना तौनिंगबा मदा हुजिसु तौरगा लೈ अमदे हेक्ता अखोइगी मैतैगी तारिबा अखोइगी पेरिफेरी एरिया सिदा तारिबा खुंगंगसिंगदा अटैक तौरकपा याबगी पॉसिबिलिटीज तो याम वांगा लैबनिना अखोइ सिउ हाइरा हाइबगी क्वेश्चन से याम तौइ हाइबते अदुना खुलाइसी पिथोनिंगदबगी पोचो अदुम लै अदुना पिथोकपदा मरम चादे हैना आर्गुमेंट तौबसु अदुम लै मरमदि सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगसिना मागी तौहुम तोकपा थबकसिंग तौरक्तरबनिना अदुना चुम्मे हुजि हंगबिरिबो वहांदो लानसिदा अखोगी लोइद्रिंगेदा लान अममुक तौसिनबा हाइबसे मसिगी पोसे अखोइसु याम चिंगनै तौबदबु अखोइ येंगसि अखोइ पुमनमकना अखोइगी खुलाई पाइबा हाइसिसु खुलाई पाइबसिंगसिसु खुलाइबु पाइरदि डिसिप्लिन दो हेना लैबम थोकपनि हेना खंजै मखोइगी डिसिप्लिन दो मेंटेन तौरकांदा अखोइगी खुलाई पाइगदि हाना तौरंबदुदगी पावर अमा यावरबनिना मखोइ मसासु सेल्फ डिसिप्लिन दो मेंटेन तौरकांदा इलेक्शन सि अखोइगी फ्री एंड फेयर ओइना हाइबदी ngamiba makai adugi changda free and fair hingsa yaudaba adugumba thaudu ama tampaki mafam singda chingge mafam singdasni kulai paibiriba singchu akoina appeal tawjabase makoisu discipline makoigi isin makoigi masim naw ngakani akoigi isin naw ngakani tawriba mayamse makoina akoi maitei nungside kalasu asomna larido mogi masim naw ngaktani lariba singduki makoigi political right singdo matpidana bevhar tawna phajana tawraga akoigi election si pangthokpada मखोगी voting behavior do exercise तौबदा निंगसीना मतेंग पांगबदा ओइना मतेंग पांगजनबिबदुना अखोगी खुलाई पाइबिरिबसिंग कोइनादि मसक खंगदबा मयाम अमा लेबिरिसिदा आइगी हम्बल अपील अमा अदमाइना तौजगे अखोगी इवन मियामसिना मखोई मियाम फावबदा चिंगनबा फावरबनी अखोइसु फावी पुनमकना फाव पोरिना मदुगी फावरिदुगी ओना तैनबदा थोन बाइबदो अदु ओइनबा कनो सिंगना खुलाई पाइबिरिबसिंगना यामना अखोगी डिसिप्लिन लैना अखोगी मियामगी राइट सिंगसे व्यवहार तौरकांदा पाइबिवना अदुगी अपील दुमा तान चारिंगे सिदा तौजहोगेना अनमाइ थमजगे ओजा ओजा रिंकु अखोगी ओजा रिंकु नेबा हंदकी बोर्ड जे अखोई मसेन खनबरोम दो इना चखिबजु याय हाइबिबनी आई ओजा रिंकु द क्वेश्चन अमतंग हंगोगे मतंग चारिंगाइसदा अखोई कमिटी अमना ngasi जे नो एसटी नो वोट कैंपेन कमिटी ना अखोगी कमिटीजना हाइरिजे अखोगी आनसमना हंदकी कुइद्रिंगाइदा अखोई मैतेने एसटी यावबा यारोय हाइना मेमोरेंडम अमा गवर्नर पिसनखिबदो लौथोउ हाइनागी अदु कइगुम लौथोदबा तारगदी अखोई मैतै होजिक लैरिबा आउटर कॉन्सेंट्रेशन सिदा लैरिबा मरुइना थौवाल डिस्ट्रिक्ट कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट अमदी जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट सिदा पुन्ना अखोई मियोय मैतैगी वोटर जेन लाख अनि मखाइमुं लै लाख अनि मखाइमुंसे पुलप वोट थादरोय वोट यावरोय हाइबगी वाफम क्याल थोलै साइमतक्सदा ये लौमी मसेन खरा खितंग नुवायदबा हाइगदरा वोट सिगी कहीं लोग अपॉर्चुनिटी लोगोदोरिब्रा सामतांगिदा ओजा रिंकुजु ताबिरमनी सामतांदि थं ओजागी कई मोले democracy dadi any group has right ko makoi right lay makoi na protest obu right day
aduga group amana madugi mayokta tawbugi right so dum le aduna khoi gi democracy gi lamsi da khoi chapmi na rebina ansamna mateida STP ba yaroi se makhoi political right ni makhoi ni yaroi harga ka piroi da su nate masigi potsidi khoi gi government gi magi ST gi keno duda dum leiribani masigi authority duna dum piba natraga pida ba hesi adai dam khalaka da pot ni hekta yaw court na bawda masigi potsidi piba natraga pida ba hesi ngamba pot nate sam masigi keno sida khara hena khoi gi mayam sigi pukning jingsina ba adai da moina thajaram ba yai adai area du da khoi gi ansamna thagrisi chummi akhoi keno sida ST piragadi mogi kudung cha mangadra haibani aduda adugi explanation phajana tawbi khre kana gumba akhoi Maitai Tribe Union na su adagi ST Demand Committee hena masu leibuduna su ningthi jana akhoi makhoida ST se laugadori se akhoi da son gadaba nati haibana singba mayama explanation tawgre aduga masi akhoina muksu lawu matamda ST demand se not everybody's voice ko akhoi moina akhoi mandate oira haibadu hangningai we Maitai society marakta hairaga su leiriba 2.5 lakhs ki matak leiriba outer gi punamak sigi makhoina voice oira ra haibdu wahangamani aduna aina haijari bai maramna loina maktati natte tawdu makhoina madu yaning de hena khoi gi keno tawdu di boycott tawgani ka haibdu makhoi gi right ni political right ni tawdu madu boycott tawgani hena makhoina hekta madugi maduda voice toriba maduda daisen pira iba adugumba group tuna forcefully akhoi election code of conduct na su yadaba aduma mong amada hingsa gi thabak chathar adi madumakti afaba healthy oiba democracy gi keno amanate maramdi democracy se yauraga ST gi demand tawribani Maitai gi damakta democratic oiba demand ama tawribani demand tawriba ko tuna undemocratic oiba pot amakhak yam hakchina akhoi gi hekta thugai khukai bagi pot amakhakta yam chauna tawragadi maduna yam ka hena akhoi maithi ba ma akhoi su oiningai de adum leiba haibatai ona madugi potumadi khara khandaraga hoi voice tokpadi yai campaign tawbusu yai akhoi outer gi mafam singda makhoina chalaga akhoina ST gi pidramna akhoi vote thadugum je harsu yai adugi campaign khutau du adum kaisu kaide makhoina tawjaba matamda adubu democratic oiba mong amagda mi singi right manghandaba adumba keno amakhakta chathagadabani haibse adumaina id amai thamjage Oja Rinku Khumukcham ai dialogue ki makha chatharakpada Oja Sonamani da hajira hangjala ki Oja Sonamani akhoi hojik lairiba conflict sina maram moiraga haitare ongoing situations sina maram moiraga Manipur da lairiba praja mayam khudimang maru oina youth che social issue akhoi Manipur issue mayam je handakti mamangai ga manada mawam handakti maru oina youth mayam je phajana khangaba gi mong da uri akhoi hoji social media da ngangnariba khonariba mayam ji umantamda aduna sina maram moiraga akhoi hojik ki Manipur da lairiba sida akhoi political gi critical decision am lep matam da akhoi Manipur gi youth ki yam chawba role am sungsu choidana lebam thu ena hai khali leju leram ngane khali so matang sida akhoi mamangai gi election tawgi mayam ga handak lakador bi election jega masida kadai da kari ohongba khetnaba oja ge mot kari lebi sing na hariga Yaiphaba election ni matang sida akhoi vote thadaning di it's a mandatory aina thadaning di haidan su thadadre di isu government of India na wahang bada why you didn't exercise your franchise why you hang kumbam late this is a fundamental rights ni plus which to hum tokpani tamdali ba mete nakok yamna wangba nasana nasabu yamna chawre ni khandana campaign tawdana ai minister oi dabija de ai CM oi dabija de ai MP oi dabija de ai odu oi dabija dar vote karam de tanjada de mi makong chela haigani paigani khokani tawgudaba issue mete na taliba schedule tribe ki issue gi matang da Rinku sapna panbiri this is our fundamental rights na koi ni MP oi bai tamakta ji noi na munagani noi tawgani mete mayam norok ta changi punama se noi mantri mayam MLA mayam MP mayam na koi kari tawrige na koi ni kari tawbiki ge na koi na parliament na kari pukat ki ge na koi ge prime minister ga na koi ge home minister da na koi yam na luna tawba noina ji hujur ne chela makong pan korumba singdu mete mayam gisil tribe ki fundamental rights who are other community akoi na tanjaba da koi da moina no you cannot demand high jabra na makoi tan budja koi darkar leite akoi tan budja they have no locus standi but na koi MLA mayam le MP mayam le na koi na bahut tawdre noina mit तो उपन चैशल तौरीबसे नकोई कना थाजगेने
I have no respect for you people. I am saying you people. Nakoi miti koi ba hat pa natro. Singi mi karana mapam marang kan haida koi tagadro. Akoi phangmam tubo right se tubo tan ba schedule tribe ke manam do hona disen koi nan noi MLA kun kontra nakoi leiri punam nakoi ba mot manada nakoi bu khongpak na net pa natra ne you people. Akoi na worry ba se nakoi di you have amazed huge property. Chehi chake as nakoi di tumoi do. Akoi di wana leiri ba meti mayam akoi ipai puna phangada ba akoi fundamental rights so phangjagat ba khitun tan ba nakoi mayam ho mot manadar kaido vote khomu dono praja mayam nakoi mayam vote khomala padul pacham cheni lising ama ani phangbada noin madung ngai nin lermuni do oi mite praja mayam no vote ha do dori no mayam moina la noi de chaishal ga lupa lising ama ni ka pirang mani madura noi mari jugar takani madi moi de vote ha do ko chen chen legin noi shu phatta ba ngata ni voter nakoi mayam noi voter mayam hayu dana mafi pa ni chingdar hayu noi hande schedule tribe demand committee se schedule tribes na pihan gadra pihaloi dran ai karak launa in hai noi kunipan kuntra ml libigi noi schedule tribe demand committee noi mem chalag mayim ne chalaga che piru de aspi ru de me photo na me khale hare krishna moi mayam laiba puna musa chakhi ai dosa mo kokre hi me thonglan jelu he matung na muga lakani schedule tribe demand committee gain torga assembly da kaya puthokki kari puthokki kaidongwe puthokki noi nawasata de schedule tribe demand committee. Your paper was wasted and it is in a dustbin. Manipur the lebe MLS, Manipur the lebe MP miti mayam punamak. Card we punamas miti bunung shiva nate. I say guarantee they don't love us. Mukan miti bu migi karam but tribal rights akun mungrage. Karam muching migi karam sidulka sidul tribe the lebe sing the kun encroach tograge. Karam government Manipur government karam matam the high. Schedule tribe legible Miami China Singsi Apamoy rights hen Pirak Patanjada Naiko Nakui stakeholder mite majority Uibanina Makui the Hanguraga Jabra Jatabra Laga Akui no the Hage coin Karmatan Hage Manipur government. You reply. You have no say to say Narinjan Laitaba no ni Tausungam Daba Mite Yokoi no kind of Mulan money Manipur Sarkar Mulan money Mete Yemil and Mulan Manakuibu Mite chief minister koi mulan money, mite not Manipur government koi mulan money, Manipur the member of parliament, has the no minister Sazauri, no in a koi mulan manatra. Schedule tribe ki madam the this is unquestionable. Government you are bound to do, not request. Nakui si mite no mite asing the bribe, shing the bribe no either what which in the we people we want our own status. Nakoi janing do no Manipur thado chalu. Kashile to mu sing sin akoi sumai namtharaga tawraga akoi rights kadang tanjabak hingnanaba tawi shik ta moina mukuting yalangangi college who are they? They have no rights. Makoi yi pangwan to pangbada we have no rights. All right, let them get it. No problem. The mashi totally is Manipur langang na totally natro. No any minister, turnister, paire, koli, tauri, toxanarga tat, toxanarga, voter mayam nakoi miam pashakar hura lapiraga chagaduri, ngaidin lady do, pap no loin chien gadur in the quem. Mite you could look no ladies and no ministers and mamita tilangune, both mayam mamangda. A queen knowing a question to track maton to begidori giana. Aina hanna high, Iba wigi matam the suchitra manga masu mamit ushela chaki, present chief ministers Tauriko ain high. Chehi mapan makai chang na maso togi de haji se kari togudari sudau toroi adu di kadoi to koi vote thada ga kanal thada gani masini mete leader na khoi gi mot mete leader kanan oheli aina nang na mayam na oheli ngaki akoi athem port khara port ga tausanar ga ta tausanar khoram chanar torga mete mulan mani atai na to banate ne kana bharat sarkar kanano Manipur the libe government ke lenga ki makok akoi gi makok ne akoi gi rules akoi na frame to gudam ne akoi state assembly da akoi na iya badu da chakda mani haji akoi iya bu natra koi isa gi phangada rights khaji tang pibiu haidana haiba se sungta tarakta na tauri bu na koi bu kanana na koi bu lenga ki mini lenga ki makok ni lenga pu bi kanana koi thajiga dagyo no you are a liar noi wudam noi ngang ngaktani other voter no ko shil no khangu no issue jaw chop jaw no so pap chen ba jaw gu dor mani hani matang da hangu mo hida mo cha thaje bu ya to mi ngak tani
aduna tawgudre vote ne tawri base these are all drama karisu nate paisa na mele khola tawgani haibe maungda kanana kagni kar moin lakta su kana su karo ne kari tawgi ge MP ga jawri chaitra manga punsi do wam ngang da parliament da ha very good manipuri history record ne chaitra manga wasunga ngang da ba adu ngang haji chali ko chu wa karin ngang de karisu tawde akoi MP mem haji shu kari tawkhre kari kana makke dogrege yes asim tadi heli na koi matam da mitei mayam innocent mitei mayam maran lejidaba mayam punamak khulai paijidaba miyoi punamak noina mapandi pusallaga noina halal lubai dumai na taholli adum di noi contribution tawri na koi can you reply haju paliba MP haju paliba government noi matam da mitei mayam halal libase masigi pap tin hoi kada idoi phangoi degene definitely ishor matak ta leiri akoi nungaite lengai ki mat kadu su nungaite member of parliament sing leibu sing matak tu su nungaite akoi demand ku ne tanjaba adu su noni yangbi taba hannanu ne khanbi taba nampu de election ta honba lupali sing ahunga chamga ga crore piraga adine nahar lagundagi ne si Imphal bol la but only 25 minutes changadaba 15 to 20 crores will be one of the most sophisticated aircraft prime minister na tongiba only 21 to 20 minutes changadaba man la u yade aduga noine akoi ye prime minister akoi wai makok ni akoi bu yamna nungsi bi BJP munna taune BJP chalu makhong pain khorma bu chance pi debado adu yengu lupa lising ahunga chamga crore pithoga ut chairaga vote ki mamang da tawraga akhoi bu loina pangdhan ba akhoi de pangdhal loi pangdhaba sru khoi yawroi akhoi chaba yawroi akhoi de chum mata khoi hangani manipur kan ge hayo de manipur da liba mayam na loina kan ge dame amana with the apology a line num khatang se Rinku di permission loji adum lojagi ai suggestion matang lei of course it is out of the context manipur de lei riba hajik outer parliamentary ki my jurisdiction se 7 assembly segment lady ngasi je bawse manungda outer parliament ki terigi digi 7 segment tamdali ba mayam singsi ki why not a separate akoi member of parliament ki seat among ngasi bawse man move to the what is the handicap and what is the hindrance on the part of the government of Manipur amta kan jingshi yamna chawgrwa area ni tamdali bagi di lamse pik pun ina mai vote campaign da aduk jam na kana problem leite yam nak pangatani outer parliament gi koirak dori se yam achowani maki area se masi 7 segment leiba vote na thada ba ya ba lepana koini yada ba aina migi tamakta phausu sugani chengsu porakani nga su pharuni thongani khokani biuta loni pijagani aina chagi tar ei bhai nandi chaba ya denia nani chak thongmai tamakta nang nga phabai tamakta cheng pho porakpa thongmai ei tamakta leirmani ne nani chaba ya denia haina madi nu pa aina thonga pijagdu nu pa do haibide ei chaba ya dredo asige policy sibo I am an ignorant adu ngasi bawse manungda masi idea sibo kanam tang na masi pukhat laba pukhat pidriba oi pukhat padi leram masu jai adu wa delhi chela kanam ngang mangam dabani shor hon ngam dabani na adu ngasi bawse manungda 7 segment sibu migi tamakta kuna thada ba aina pamdur mi disu I like it or dislike it punsi da unadri thada da wajada da ina thada re adu masi yar badi why not the government of Manipur if there is a government I say if there is a government proper government I think you can take it up this matter kari kai ki masi torpo jai torto and why not it is possible it kari oiro digene adu masi khandabiu lengak ta haibe ja masi akoi hangachege adu samu matung na pena khongmo dong ne sonda targa sonda mu toruga amu hundoki di adu tobigenu apaba tabak tobu ja ba tobu we appreciate you we will appreciate you again and again yangbiu akoi na hairi base this election will be a pseudo it may not be a proper election haibesimo a tajbom lay lot of things will happen likely to happen yangview habesimo thamjage oja Sonamani ai ngasi dialogue aroi bo question ai oja Rinku da hangjarage oja Rinku idum yam sangdam tilam nai biramo oja Rinku gi oibo wakhan da ki khoi gi big house ani se moi gi handak election gi manifesto da kari harak pe ai common minimum program gum kari lerak pe ai loina na hojik handak se election je pangthok ka dro ni na oja Rinku khoi ji masida is the yamna opportunity amoina projana lobum thoktabra thobra bagi yamna wisely khallaga aphaba candidate ama khallaga past the mamangai da soi myam je rectify tawgi chance ama lawraji haraga mayam punna wisely khallaga aphaba candidate am tharaga khoi voice se
mayam pumbada India gi hom kuti makta yehon baje chummoidra yam chumbazane khoi yam duri se khoi da khoi yam chingnera leri se whether parliamentary election khoi na thitagi thagi mi sing sina makhoi gi masing yamde ama katani ani katani outer amasung energy ani se ani sina thokpo voice kya kana thokadoi makhoi gi ngang be agi parliamentary magi procedure ama lejai procedure da magi political party dugi mangon da piba khotpa ngangan da kholon da yam lei adai da ngang ba yadabagi adai pukhat pangam draga moina khoi da kyam kana doino kaib da su adum lei kanagumba khoi sidagi MP oina sakhiba minister warambak singna kayum matamda khoi sigi chawkhat thorangi achong achouba se mamang da kena tawgiba khoi sports paibiramba sri thamawdum chawba mayana pong chawba har khangnariba sina magi matamda sports university adi agriculture na chingba haidi ngamjaba mayama adum purakhiba lei ngang da bugi wafam du leraga daga parliament da ai schedule challaba maiteron gi sigi interpreter ama ga haptana tawgi du mai matamda ni magi hona bani akhoi so dum khangjawi adu mai tawle aduga akhoi na mu yeng matamda akhoi gi voice थोपंगमद्रबा अखोई डिमांड थोपंगमद्रगदी मसिंग यामदे थोपंगमद्रगदी से बोडोलैंड की इशूदा बोडोलैंड की एमपी अमना पार्लियामेंट मनुंग द मासे वांगांग बगी मतम से पीदर मतम द पार्लियामेंट की मपान द माना थोलागा पार्लियामेंट की कैंपस मनुंग द मागी मथबाक तो द थौरीना तौरगा कैनो से डिमांड बोडोलैंड डिमांड से तौरगा माना थोखियाबा अदुगा मयांगी अट्रैक्शन मयाम लौगी मीडिया इंटेंशन मयाम लौगी अदगी इशू होइदना बोडोलैंड की पोचे होजे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होइना पीग्रेदना को अदु माइन तौदना मागी अखोगी कैलिबर लेबा लेबाक सिबु नुंसीबा मणिपुर बु नुंसीबा सि कनानो हाइबगी पोतु अखोइना थागतपदि चुम्मी तौबदबु हंदकी कैनो सिदी लेरिबा मिखल सिदी आउटरम एनर्जी पोनी एनर्जी सिदा मणिपुर की वॉइस से कनाना रिप्रेजेंट तौदोइनो कयाम कन ngamdoino नत्रगा मणिपुर की चाखुत थौरांग कई ngamdoino अदुगो हुजिक थोइबे इरांग सिदा अखोइना थागतकदोरिबा सिंगसिना मसिना कयाम कन्ना अखोगी सोल्यूशन सिदा पोरपुंगमगदोरिनो हाइबदुगी अखोइ वाखलवन अमा चंगे मैनिफेस्टो की वाफम से लाखु मतमदा अयामबना हुजिक लैरिबा मणिपुर की इरांग एथनिक की अखोगी डिफरेंसेस में आमा एथनिक ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिगी अखोगी कैनो से हाना 1948 49 अखोगी प्री मर्जर की अखोई मतमदुदा प्री मर्जर की मतमदुदा अखोई लैरंबा अखोगी कम्युनल कैनो डिफरेंसेस लैरमदबा हेटरनेस लैरमदबा कम्युनिटी सिंगसी नुंसी चाना लेरंबा मतमदुगी पोत थुबोक्ता अखोई हौरमबनी लेरमबनी अखोगी मणिपुर की ओबा नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस फजना तौरमबनी तौबदबु इंडिया दा नमदना मर्ज तौग्रबा मतमदुदा मतुंगदगिदी अखोई सी तपना हुजिकने हेना इथनिक कम्युनिटी सिंगी मरक्ता अमगा नुंसिनदबई चांगसी याम हेंगलै मसिगी मरमदी अखोई मियाम पुमनमगना खंगी कदाइगी लाइनो तौबदबु खंगना अखोई मधुगी पोतो एड्रेस तौबंगमदबा डिलीवर तौबंगमदबगी अखोइदा पोट अमदी अदुम यावरी हाइरिबा पोट मयामसी अखोइगी मागी ओइबा अपिकपा वाखलोन अमदा चंगसलक्तबा यादना कम्युनिटी सिंगसी मागी ओइबदा चंगजनगरे इलेक्शन हाइबसिददी मिखलगी केनोसिदा फंगनबा होनरक मतमदा इनर दा लेबा से बीजेपी की हेक्ता हाइसे इनर दा लेगदोरिबा मैनिफेस्टो दुगा आउटर दा लेगदोरिदुगा अनी सिगी डिफरेंसेस अदुम लाकबसु याय हाइनिंगाय लेते अदुगा अनीची कमन ओइना लाकु मतमदा कमन ओइबा करी मियामना पामी हैबदो मोय पब्लिक ओपिनियन म्याम लौग्रे अदगिदी मियामगी कनो लौग्रे मोयगी ओइबा ओपिनियन सु लेजरमगनी आइडिया ऑफ मणिपुर की पोसिदा काहेंदनबा करी याउसिगेना अमदा हेक सोकनबा मैनिफेस्टो सिंगसिदा कांग्रेस की सोदंगारे सीपीआई के सुदुंगारे नाकल अमदा कम्युनिटी सिंगसिगी मरक्ता सोकननबा वाफम खरा सोकपा याबा नत्रगना कईगुंबा अमा याउ तारगदी मधुगी पोतुना पॉलिटिकल पार्टी अनि अहुम सिंगसिगी नत्रगा मरी एनपीएफ की सारसु एनपीएफ की मागी वोट की अखोगी कनो ओरिबा मोगी मेन ओइना फंगनीना पारी मफम सिंगसिदा लैरिबा मी सिंगसिदा सोकनबा कनो मा याउ तारगदी अदु मोइदसु इलेक्शन द कार्यकदोरिबनी अदु इनरदसु समानै अते पॉलिटिकल पार्टी गिसु मयाम सि कायदनबा होनबदा चपचाना शांति की ओइबा पोट चेनबा अदुगुंबा मखलगी मैनिफेस्टो सिंगदु हापकद्रा हाइबगी अइंगोंदा याम चावना थाजबलै ममांगदा असेंग इशू ओरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अदुगुंबा इशू ओइगिबा अदगी कनोगी अखोगी करी अखोगी नमदेबिबा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ओइबा वाफम सिंग लैबदुदा अदाइदा बेस तौरगा अदगी अखोई अदुगुंबा मयाम दुगी पोट सिंगदुदी नमदना हाइदे हंदकी पोटसिदा यावरकदबा
यावकदबा मानदे मदी मदु इशू नत्रे हुजिकती मयाम गी डाइवर्जन सी हुजिक लेरिबा क्राइसिस सिदा उंगगा लेबनिना स्वाई एरिया सिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मागी प्रोमिसेस सिंग इलेक्शन प्रोमिसेस सिंग अदगी मैनिफेस्टो इरकपना चिंगबदा यावकदबा माली एना अदमाय थमजगे अरि वाफम दो थमजरगा ओजा रिंकू खुमक्सम अमदी ओजा पोसंगबम सोनामनी बुखै ngasi नॉर्थ की डायलॉग त लाकपिरगा खननेना यावबिगनमक्ता हन्नना थगत फोंदोक्सरी लोइना लोइना यंगबिरिबा ख्वाइ पुनमक पुजु काइना बै याथंग जरगे थैंक यू सो मच गुड नाइट